Ka Meghalaya Revival and Healing Festival 2026 ka belapinlong naduk ka arpunyo terik kala lingkot kalakut no menhanin kesngi ka live hoterik. Yakani ka festival ka basau sngi lapinlong Hamadan ding Jabini NH30 Bhoirymbong. Yakani ka festival lapinlong da u apostle Angkit Sajwan bat kalok jong u ka pastor Monica Sajwan bat ki wepat ki kenhon balang ki balai snok tilang hakani ka festival. La sakhiru ba hakani ka festival lawan Tuid da ki bungut ki pat Khristan amtang na ka jilla Meghalaya nre na ki weiru ki jilla banwan mat ya ka jingker khu ling ba kani ka jing shakri.